Ćorić, Croatian Throwdown mod 1. Bravo. Prva stvar riješena. Boks. Boks. 50. Kvanta. Ženska, šipka, 10. Neko mi je mazao naljepnicu, 10. Ne, na 75 Miško. Dima. Vidi je crna tu. Jebi ga sad. Kako da ga spustim? Jer ovo nema veze, ajde. Samo se kreće. 2,80. Ok. Medball. 6 kila. Čekaj. Čekaj. Zašto je sad tako? Šta neko pomicao? Prije bilo smo to. Evo ga. Imaš je. Danjilski. To je. Može Mare? Ajde sekundicu, broj. Evo, kreću 10 sekundi. Čekaj. 5, 3, 2, 1, kreni. 2. 6, 7, 8, 9, 10. Bravo! Šta radi ovaj lekadol, Šta radi ovaj lekadol, šta ima? 16. 19. 20, držite ritam, ajde. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Bravo, Mare! 29. 30. Ajmo još 10 imaš. 1. 2. 3. Bravo! 4. Bravo! 5. Odlično, ajmo još. 7. Bravo! Još 2. 9. To, Mrcino. Svaka čača na Bravo! mesta. Molim lijepo, ajde. Ne se zaleti sada. Molim vas. Ajmo sad, Mare. Bravo. Bravo. Ajmo jako. Bravo. Svaki put. Spesi si ruke. Stvori. Bravo! Samo put grad. Bravo. Desi ruke, diši. Imaš put prije svega, ajde. Noge, kuk, ajmo. Kuk. Još! Bravo! Ajmo lijepo kuk gore. Tako, mori, nema veze, sve super, već ih ima 6. 5. To je odlično. 4, ajmo. To, kuk, bravo, dobro, preko si. Bravo, 8, Mrcino. Ajde. Hop, trzi! To, dobar. Otresi malo, uzmi još malo. Šete malo. Samo i stres. Ovo je kuk, ne? Trzi! Ide! To, legi! Bravo! Tako. Hop, i još, to, dobar, preko. Bravo!
duže. Nemoj se nervirati. Nemoj se samo nervirati. Bravo, Marina, već je dobro, ovo je već odlično. Ide, kuk, go, tako, Marina, ta dva trzaja, 1, 2, to je to. 2 minute imaš još. 1, 2, dobar je. Marina, mrvicu šire probaj, malo šire. A? 15 sekundi. Bravo! Koliko ti ima sad, ne znam? Blizu 20, blizu 20. Ajmo, kuk! Kuk! Još! O, preko! O, Mrtino, imaš još minutu. Može, može. Ajmo, jako! To! Ajmo, minuta još. Jako! Jako! Vidi! Dobro. Prošekci malo. Ima 20. Da, 20. Bravo, svaka čast. Svaka čast. Mislim da i 20 imaš, ali još radi. Jako! Jako! Dobar! Odmorio s malo. Jedan.